Nĩ mwĩhoko wakwa wĩna thayũ mwĩroreri wa Kĩheo TV harĩa ũratwamũkĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na ithuĩ tũgũtindia thayũ tũgacokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na tũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa matinda makĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ thĩinĩ wa gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Kĩheo Kabirũ. Niĩ njĩtagwo Wangari wa Kĩmani, nake mũtwathĩrĩri na njĩra ciĩko etagwo Sharon wa Gĩcũhĩ. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ athuri a Mau Mau nĩ mathitangĩte thirikari makĩenda kĩhoto kĩao igoti inene rĩa Meru rĩandĩkithĩtie cira kũrĩ na gũthura acirithania atatũ na arĩa magũkorwo magĩthikĩrĩria cira ũcio ũtanyĩtwo gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio nĩ igoti nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa amwe arĩa makorirwo makĩrũĩra wĩyathi kaunti-inĩ ya Meru magĩthitanga thirikari nĩ kwagarara ihoto ciao thutha wa bũrũri kwĩgwatĩra wĩyathi. Wakiri wa gĩkundi gĩkĩ Tom Macharia augĩte atĩ thirikari ĩmarĩhe mũigana wa ciringi bilioni 10 iria merirwo nĩ President wa hau kabere Uhuru Kenyatta mwaka wa 2015. Nimeeleza kuwa kulingana na maombi ambayo umeweka hapa kotini ni maoni ya mahakama kuwa maombi ambayo mnaomba ni mazito, ambayo sio haitakuwa ni yenyu manufaa yenyu peke yake watu wa Meru, na pia inaweza kuwa kwa manufaa ya waliopigania uhuru na vizazi wao Kenya mzima. Kwa hivyo chini ya katiba kifungu namba 165 3 na 65 nimesema kuwa faili itapelekwa kwa jaji mkuu aweze constitute a bench, okay, ambayo bench ni majaji zaidi watatu ama zaidi wataweza kusikiza, ndio waweze kusikiza hii maombi yenu. Wale ambao pia nimewapatia ruhusa muweze kutangaza kwenye gazeti, ndio kama kuna wengine wangetaka kusikizwa pia waweze kuja, watapewa siku 21 kuweka maombi yao. Kesi itatajwa hapa tarehe 9 mwezi wa pili mwaka ujao, tuone kama majibu itakuwa kutoka the Honorable the Chief Justice. And we've come here today seeking justice, that indeed we must remember that these people and in the preamble of our constitution, we should honor those who heroically fought for the freedom of our nation, and there could be no honor without justice. So today we are pretty much happy for the court has given them a day in their court. The issue of liability as to the question as to whether the government of Kenya was capable and culpable has already been solved. So what remains is actually documenting and adequately and promptly compensating the petitioners and the class of persons they represent. Kunao viongozi wengi katika Jamhuri ya Kenya ambao wamekosa haki na wataki hiyo pesa mabilioni ya mamia. Tafadhalini wafidieni kile mlicho nacho. Kwa hivyo tunasema haki kwa nani? Mau Mau. Haki kwa nani? Mau Mau. Tulikuwa tunapigania vitu viwili tu, uhuru na mashamba. Tukapata uhuru, lakini wale walitafuta mashamba hatukupata. Sisi wakombozi wa nchi hii hakuna kitu tuliona. Haya, tulikuwa wengi, watu walikufa wengine. Sasa sisi yetu ni kuomba. Tunaomba Gendege, tunaomba mama yule Karua wako huko juu. Atukumbuke sisi tumezeeka, tumekufa. Tunataka serikali tufindie ile dhuluma baba zetu, mama zetu walipata msituni. Nĩkũgĩte na gĩkeno kĩnene na andũ hiũ kaunti-inĩ ya Kilifi, nao nĩ thutha wa arigitari thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kilifi kũhota gũtigithũkania ciana igĩrĩ cia mahatha iria iraciarĩtwo inyitaine, na nĩ ũndũ ũkwĩrĩkanĩte atĩ nĩ rita rĩa mbere ũndũ ũcio ũkorwo ũkĩhanĩka thibitarĩ-inĩ ũcio. Jemima Nzai na ũrĩa nĩ nyina wa ciana icio augĩte akoretwo akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ mũnini wa Kiwandani, no ĩndĩ ndamenyete atĩ ciana ciake nĩ cinyitanĩte. Thutha wa gũtigithũkanio rĩu nĩ matũmĩtwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta kwamũkĩra ithimi makĩria mbere ya marekereirio. Nilibeba na shida na nilifika miezi mitatu nikaanza kliniki, na kliniki yangu nilianza Kiwandani
iko na miezi mitatu. Then nikatoka hapo nikaenda Ganze, nikarudi tena Kiwandani, nikaandikwa for scanning, nikakuja Kilifi Hospital, kafanywa scanning, kuonekana watoto ni twins, but sikuelezewa zaidi. Nikaambiwa niende nyumbani, nirudi kama nimepigwa simu, na sikuona simu yote kama nimepigiwa. Nikarudi, then mwezi tarehe 2 ndo nikaanza na kumwagika maji, ndo nikakuja maternity na nikaandikwa hiyo operation. After nimeambiwa kwamba sasa ilikuwa twins but for conjoined, ndo nikafanywa hiyo operation na watoto wakatoka vizuri. Nisha niliregister but sijalipia, na sasa nimepiga simu kwamba hiyo SHA yote sasa imelipwa yote. Nasema ni shukrani kubwa kwa serikali. Kwa ukweli operation hizo upasuaji ambazo zinaitwa CS huchukua kati ya dakika 30 na dakika 45 kama imeenda vizuri. Kogena kuo kamiti ya githomo kanjini ya magavana rini moriti arutani ya university makoro magiteaniria mugomo wao na gwitikira mihango ya githomo gucokereria ma university-ini. Muikariri giti wa kamiti ya githomo kanjini ya magavana na uria nowe gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai augite ati mugomo uyu ni uthararitie mihango ya githomo thiini wa university cia muingi na kwananga ihinda inene ria arutwo riria magirire gukorwo magithoma hamwe na kuiga mihango ya kuhubwo thumbi kwa arutwo hatikaini. As a chairman of education in the Council of Governors COG, I would wish to take this opportunity to appeal to UWASU and the Ministry of Education. An ongoing strike in the universities that is threatening to paralyze and throw away our whole academic semester in our institutions. Realizing that the nation has just come from a very tough economic time, I would wish to appeal to both UWASU and the Ministry of Education to climb down and be able to agree on the negotiations so that we have our children back to school and we have learning resuming in our public universities. Because as it is now, we are staring into a situation, Chief Case, where our whole semester and even graduations in various universities may be thrown out of this way because of this ongoing strike. The government has made their offer. I call upon UWASU that please soften up your stand. We understand the need of increment of your salaries, but please come down a bit, engage with the ministry, and look into the bigger picture, which is that of our children in the university and the professionals that we are trying to cultivate as a nation. If it becomes difficult, we are willing as COG to step in together with the Committee of Parliament led by Nelly and Senate to be able to intervene in any negotiations so that we get resumptions back to our universities. We are actually here because of the commitment of the state, especially our president, who has made sure that this exercise has come through. Arimi a makorofia kaunti-ini ya Makueni riu ni matetete ni kiria maugite ni kuhinyiririo ni turia ni mena mabroka ona thutha wa gukorwo makirutaniria na kio migunda-ini yao na kuigithia mbeca ciao. Riu arimi a maugite ati ni mahinyirikite makiria ni mabroka aria makoragwo ho gatagati kao na aguri. Ukiri uguo arimi a ni moritie thirikari kuingirira maritio hindi ya kigomano kia makorofia tauni-ini ya Kikimamboni. Muli Mutu augite ati mabroka aya makoretwo makigura makorofia mao na thogora wa thi niguo kwiguna o ene na undu uria umahinyiririe na njira nene. The reason why the idea of Makueni Avocado Summit was to empower farmers to really understand how to plant avocados, how to take care of them, which pesticides they can use, fertilizers, among others. The challenge that the Makueni farmers are facing is a lack of information,
and skills to maintain their fruits. And that's why we had organized this event, to make sure that we enlighten them, we train them to understand what they are supposed to do with their fruits. The other biggest challenge is market. We have a huge challenge of market, because when our farmers, or when the trees or the fruits are ready for market, we have brokers who come in and really exploit the farmers. So also we are looking for markets. We have some companies that already are here for this summit, who are willing to buy straight to the farmer, to the factory, and actually pay at the gate. So that is a huge success for the event, and we are looking forward to empower more farmers in other sectors like French beans, dairy, magandamia, among others. Brokers ama wale ambao tunaita marketing agents, unajua ni biashara, na tunajua wana ushawishi mkuu kwa wakulima, kwa sababu wakati mwingine wanawapatia pesa kwa masoko, wanapatia pesa advance, lakini wakulima wakiwa pamoja, hata hiyo advance ambayo wanataka, tumeongea na baadhi ya benki ambazo nimeona hapa, Equity, KCB, wanaweza kuingilia. Na mkiwa kama kikundi, mnaweza mkaenda kwa benki, mnaweza enda kwa zile shirika ambayo serikali imeweka kama Agricultural Finance Corporation, na mkapewa pesa ndio mngojee soko yenu wakati ambapo matunda yatakuwa yamekomaa. Kuna vijana in the village kwa sababu ya ukosefu wa kasi, wanaingia kwa shamba ya wakulima usiku, wanaiba hizo avocado, wanaenda kuuzia hizo brokers, wanausia 10 shillings, and that's a very big challenge. So tunahitaji a refined system, mahali kuko na cooperative, we can regulate the prices. Uria wari gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ni arihiire makiria ma atumia 100 aria marigiriirio thibitari-ini wa Mama Lucy thutha wa kuremwo ni kuriha marihi ma thibitari. Atumia aya aria amwe ao mari na ciana nini makoretwo na kiagago kinene kuona matire na uhoti wa kuriha biro ya thibitari, riu magitigwo matari na wiki o tiga guikara thibitari-ini ucio. Sonko akinyire thibitari-ini ucio na agikora atumia acio makomete gitanda-ini kimwe mari eri na angi mari na ciana nini makioneka na kuhinyiririka, na kuria ataririe onire uhoro ucio TV-ini na ndagitari ukurikanite Tambole akimuhurira thimu kuria eranire guteithiriria, na nikio arekinyirie thibitari-ini ucio na kumarihira marihi. Na kwanza nimesikitika sana kwa sababu kwa hii era, hii era ya wamama kuzuiliwa sababu ya bili ya kuzaa. Hii ni jambo la kuhuzunisha sana. Nakumbuka nikiwa mbunge bado nilifanya hii kazi ya kutoa Mama Lucy, kutoa mama Pumwani, si kitu yangu ya kwanza. So nilipoona ni kitu ilinihuzunisha sana. Ilinihuzunisha sana na nikasikia vibaya sana. That is why niko hapa na nimepongeza wamama wote. Tumewatafutia maambulance waende nyumbani, na nikawapia pia kitu kidogo, na pia tutawalipia SHA. Ndio in future problem kama hizi tuweze kuzi avoid. Kwa majina naitwa Rose na Maemba Wachie. Nimekaa hapo muda wa wiki moja. Bili yangu ilikuwa shilingi 27,000. Nimesaidiwa na Mike Sonko. Nashukuru na mshukuru, amenisaidia, nimetoka naendelea na huyo moyo. Nimeshukuru Sonko ametutoa, tumekaa huku sana, tumehangaika sana. Wengine wetu tumemaliza mwezi na tumeshukuru ametupeleka home, at least za kurecover. Na rivoti yo ya giko gia thani we gukorwo igituhe kanya ga gukorwo tugikiria kwa ndagika oroni ni ndugathiharani tugucokereria tuthira mbere na gukumenyithia mangi. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
tomugate wiki ugituria mundu muoyo ende kiugo kiumite kanua-ini ka Jehova ni gituragia mundu muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, haleluya. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rucini nyitanagira na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarira-ini ya neno la uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa hata kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandiko, ukahoerwo na ukaheo mwihoko muturire-ini. Neno la uzima nitugie kariko. Wisheka tabarire rikoretwo gigukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 10 kinyagia thinashara cia hwaini. Riu iri gukinyagira kwambiriria thaa 9 kinyagia thaa 11 cia hwaini. Dereva waku no uria the one and only MC Keheji wa Gitawa. Tabarani kwa ya gucheka #mushane much great lovely good listen. Na mutukania ni the lady DJ Salvi. Ino riu ni mwaki. Ona koro rurarero nene, ona koro matio marare maige, rona reka koro ya kwethinekane, niwe gatune. Ni wihariirie kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma. Ndugathinike ringi riu kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku. Tuthomithagia kothi itiganite ta journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy nimo maundu mege maingi no thaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Ni turi na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatu koigania na TRM. No tuhurire thimu namba 0717 niyo 0701300071 kana no tucherere rurenda-ini rwitũ ni ruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tabarira ya Korimotha iria ikoretwo igukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 4 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu yukite na nditi nene muno makiria. Riu tabarira ya Korimotha ugiterevo na your number 1 microphone commander Kamau wa Waithera KW. Kawa mari hamwe na women rep Susan wa Ngoro atuthiete wega aste iri gukinyagira kwambiriria thaa 5 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu iri na mwarahuko wa magegania mathaa meri ma rwimbo tu mwago utangitigika. Menyerera muno methugunda ma ngoro yaku, amu methugunda mau nimo mathondekaga muturire waku. Tabarira ya githima ngoro-ini ni tabarira ya kumurika maria tuhitukagira miturire-ini itu na maya gukorwo macungagiririo ni uritu wa ngoro citu. Nyitanagira nani wa maitha wa nyike ni nawe tutuike gicicio kia uria ungi niguo tutigirire nitutaukwonia uma ati ngoro citu ni cithima cia mai mari maruru kana mena cama miturire-ini itu. Tabarira ya githima ngoro-ini ni tabarira ya kuguoria wega ati Ngai niwe uturaga thiini wa ngoro citu na ni ari na uhoti wa gutereva miturire itu no riria riki tungimwitikiria. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata
security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Joe na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi Joe na mi twende Kemuma Engineering System. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Hihi ni uri waikio ngono ni afitha wa virithi na ndumenya kunyitira ki? Atiriri, ni ui ihoto ciaku na hii ni ui ati wagi wa umenyo ndungikugitira ki watho. Gatiba na watho wa bururi irabatara utauku wa gikiro kia iguru. Ona kuri uguo niturikoragwo na giikaro na mawakiri matiganite tugikuhe mweke wa gukurana uria watho ugite iguru rigi hoto ciaku, na oho tugaguthomithia maundu mari ufatie no tafatie gwika ki watho, tugaguteithia guthathaura uria watho roiga uhoro-ini wigie uramati no gai wa indo, wandiki wa will na urihi wa magoti gatagati ka mangi maingi. For the first time nitukureheire tabarira irikoragwo igikuruhania maundu maya mothe. Tabarira ino ya mwanya ukareherwo ni Francis Wairura. Nio muthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nitwacokereria gunyita ugeni mwiroreri tuthii na mbere na gukumenyithia na kumana na matuika maria monekete guthii na mbere na kuongerereka kaunti-ini ya Marakwet. County Assembly niteanirie cikaro ciothe na kuhuthira mweke ucio kwaririria maundu maria macungagiriria matuika gicigo-ini kia Marakwet. Oho ni mahuthirite mweke ucio gucakaya andu aria makuite kumana na matuika Chesongoch na Keiyo. Andu 32 nio makuite gukwa 19 magiethanwo nao. Akiaria giikaro-ini kiu mwaria Lawi Kibire augite ati thirikari ni itafanĩtie na gubanga guthamia andu aria mari ugwati-ini makiria na niguo kugiririria ikuo makiria. So this time we want to take a bold step, and what we are saying is this county, we are also blessed with vast land which is habitable and our people could live there, and we could be able even to substitute. We let parts of this county be forest, and we take parts of the forest which are habitable, and we let our people be settled there. And even one member was remarking and saying, I think in this county wild animals and monkeys and birds live better than the citizens of this county. Serikali iamue hata hii affordable houses yetu ya Marakwet East kama tujengewe hiyo affordable house pande ya Vale huko, alafu ndio watu wakae huko na tuambiwe pande gani ya kulima na pande gani ya kuishi, alafu hiyo affordable houses kama ingewezekana wajengewe the flats ile inajengwa hapa Eldoret kila mahali, alafu watu waishi huko pamoja mahali ni sehemu. Tumeongelelea hii issue ya landslide na tumeona sisi kama viongozi lazima tutoe suluhu, na tumeamua baada ya hao watu wameshikwa, baada imepatikana wale ya Marakwet East, tunafaa tukae kama viongozi wote wa
Otorea riboti nĩ nĩ atĩ thirikari nĩ ĩtanyĩtwo kũrugũria kambĩini ya mwanya ĩgiĩ matuĩka na mĩiyũro ya maĩ kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. CS wa marĩa maturigicĩirie Deborah Baraza akĩaria thukuru-inĩ wa Kenya Forestry Londiani augĩte atĩ tabarĩra ĩno nĩ ya gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria kũhe aikari ũmenyo na kũnyihanyihia mĩtino ya matuĩka, na kũrĩa augĩte atĩ nĩ makorwo makĩrutanĩria makĩria nĩguo kũgitĩra andũ aingĩ kumanagia na mĩtino na kũmahe ũmenyo makiria. Nchi yetu ya Kenya is one of the many countries ambazo zina upungufu wa miti. Out of our 583 square kilometers, only 23% of our country is rain secure. The rest is either arid or semi-arid or desert. So I urge you to ensure that where it is necessary to fence our forests that are gazetted, Parliament will support you with budget and allocations so that we can be able to protect our forests. And we want to send our sincere condolences to the people of this region. Tomorrow we'll be there for the support. But as a ministry and also through KMD, that is Kenya Meteorological Department, we are sending routine alerts. And we'll be able to escalate this to ensure that there is public awareness, especially in the flood-prone areas. Equally, there is increased rainfall in the Lake Victoria region, the Rift Valley region, especially the west, the central and the southern region. And so we want to call upon Kenyans to be extra cautious in this region so that we can be able to move to areas that are safe. Let us avoid the riparian areas. And from tomorrow we'll be working with the community, engaging them and creating public awareness when it comes to the matters of climate. Warai wa Kenya ambao wanaishi katika sehemu zenye aidha misitu imeharibika au zina uwezekano wa uporomoko wa udongo wasaidiwe kwa huu msimu wa mvua nyingi kukaa kwa mahali ambayo iko salama. Na riboti ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩteithĩrĩria mũtambũrũko wa kĩheo kabirũ thaa ĩmwe mena mangĩ maingĩ cienda wega thaa ithatũ ta ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na gũkũharĩrĩria. Tũgacokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa ũnyitanĩri waku, na tũgacokia ngatho nĩ tondũ arĩa othe makorwo manyitĩrĩire mwaro gũtigĩrĩra nĩ watwamũkĩra na njĩra ĩgwete. Niĩ njĩtagwo Wangari wa Kĩmani, nake mũtwathĩrĩri na njĩra ciĩko etagwo Sharon wa Gĩcũhĩ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera Kĩheo TV na ũkamenyaga wĩ mũndũ wa bata.